Kertong Kahil State People's Democratic Party na Kyrwoh constituency ubah Martle Mukhim mentah kesengi kekhatsan tarik rempang arja arpulai haka jingyalang kabla long haka senong pingwaj ban pelat paj ba eka kaipot jonga jing traikam ke parti hapo kini kisan senam ula ai jingero iki nongkitkam ke parti halor ko nongrem ke baki yeng bat ke jingdon jongki ya ke jinglong rang ba kum kinong yalam haba ai jingkren ubah Martle ulaong baka parti ke don bok ban yo iki nong yalam daki bamdi kyiad Badru artat baki long kinong elam balang namar Lada ka parti ka yo ada kita kinong elam ki bedi kyiad ya Kyrwoh kila ban thied. Ngadon bok yo no presiden upam cudi kyiad. Ni don bok yo sekretari upam cudi kyiad. Ni don bok ni yo kitkam ki bedai yo kitkam balang. Ni don bok bagi yo kitkam ki bedai yo kitkam snow. Lada don ubriu, uba penbuat yo presiden, uba penbuat yo sekretari balang, uba penbuat yo sekretari sedang, yo tahu briu, ya yo lut barang. Bayas yo tenat dan penbuat kepakon. Kaya gini, nomor kamdan kepor mi kebo jikini. Kaya gini. Nakrannya kan don nojok sana mahde ngam tipsu Atiar pra banjok collection ya bo da kata kawan haden jong kepot jong rai kata kawan jong rai kau ni kran mek ten kyiad parang kena kyiad parang nak mau cek kapoi pra khnai biche hantai halat karang hai ha joksha halat kyong hapor me ha den chong ka boss dekne ka kai gene kartun haden chong ka boss de kartun habo chong ka boss de kinong shat balai kishat bala pershat dekat kartun susai dan ne teu habos shat pai wadir ke ngakran ni kabai ndale shat salah seketip hantai halailat habong tai jong shat ukna skul umala samtia umlak rekod chu usamtia kroi bok rekod Baulos ke upat paswa ketip hati lelak uke nama dia. Banyalai sebos, nalalai sebos, usiam kekiat parang, hangtar, seterhai, semua bersat, yalai lut, syaka kartun, bansai, itai, bansai itai kiat parang. Nai kasdang kejengjok joki kon sama ajongi ngapa lupa kan bagi syat kini yejot kini ngong kat udeu nong rakyat dem don chu bagi saya sendon yo kejengjok bagi saya senang ni kejengcok dah kejeng penbe kejengcok dah kejeng pentama kejengcok dah kejeng pensopa kejengcok dah kejeng pentroin ni kejeng perkat jong kibreu habo konstruksi kaman ra to ai lu yang ni galor bagi cot ni dulu yang kejeng terku mentah kare kerukomle kasdang berkawan biang. The mismanagement of sports facilities in Meghalaya is costing the future of our youth dearly. They are lagging behind due to lack of proper training facilities. Is this the Meghalaya we want for our youth? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836
000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya, kajingsingan ha imlang salang, ningkong, baro kijingkasyan by BAM, lingba ka social welfare, ansa kantiyo siya ka siya jating ka sibenay, katakalong kat ara jating ka sisnem. Hakane ka apnyo trek urumphang, Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.